Kagurube ryavuye kuki? Manseri bamaga ibibiswi ukamubyibuha nka kagurube wose ntabwo ubyumva. Bimeze neza ariko ntabwo ndeba ngo baraburara. Mu rugo baraburara? Kuki wahisemo kuyoboka inzira y'imihanda? Kuyoboka inzira y'imihanda? Mu cyaro nta kintu nabonaga. Ndavuga ati rero ukanze ku muhanda wenda niho nzagira neza nzaja ndabona ibyo kurya. None se ntabwo wigeze ugera no mu wa mbere na rimwe? Mu wa mbere? Mu wa mbere ntagezeyo. Ni ukuvuga ngo nta na A uzi? Ikintu nzi mu Rwanda ni rimwe gusa. Uwakubwira ngo andika ijambo Rwanda? Nta nabishobora. Amazina yawe? Amazina yanjye ni Nsabimana Jean d'Amour Kagurube. Ngo mbwira waherukaga ibiryo nk'ibi ryari? Ibiryo nk'ibi? Biheruka nko mu bukwe nta nakubesha. Ujya ujya mu bukwe se? Mu bukwe? Gusa ubwo urukumva kwanga kwaja hari ibintu biryoshye. Ya gugu. Gugu. Urandirimbira akantu. Uri gugu. Urakazi? Urakazi? Baravuga ngo numa karitse ku nkombe y'icari kimwe umunsi gatera amagi atanu mu cyari kimwe. Niba ari ntubaze. Right, mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko abakurikiye Iris Rwanda TV, ni wa mwanya w'imihanda twasuye akarere ka Musanze, by'umwihariko mu mujyi rwagati, hamwe abana cyangwa se za marine zikunda kuba zicaye. Hano hari umupeti tugiye kuba tuganira nawe. Bite? Sawa. Makuru yawe? Ni meza. Witwa? Nsabimana Jean d'Amour Kagurube. Nsabimana Jean d'Amour Kagurube. Nsabimana. Bimeze bite? Bimeze nabi. Bimeze nabi. Bimeze nabi gute? Inzara ikundya. Inzara? Imirandya. Se kumeze gutyo uba waje mu mujyi utanakarabye? Karaba si gukaraba ni ubutumbi. Gukaraba? Gukaraba ni ubutumbi. Ni ukugira ute? Inzara yabiri kurya umuntu ngaje ngakarabe. Oya. None se kuva bwaca ntabwo wari warya? Aruka kurya ryari? Kuryejo. Aruka kuryejo? Kaguru, ubundi kuki uba ku muhanda wahisemo ko ubuzima bwo ku muhanda? Tubwire amateka yawe n'amakuru yawe. Amateka yanjye n'amakuru yanjye. Nuko baranzite inzara. Oya, ubuzima bwawe wabahagaze gute mu rugo ubundi? Mu rugo? Inzara ndayigukiza turajya gusangira. Mbwira ubuzima bwo mu rugo babahagaze gute? Mu rugo nta biryo biriyo, nta kuntu tumeze. N'inzu dutuyemo abanzi bacu bayimenya amabati. Inzu mutuyemo ni mwe mwayubakiye cyangwa? Ni leta yatwubakiye ariko abantu babi baraje batera ayo mabati. Iyo imvura igwaga mu nzu. Dutangirira inkuru yawe y'ubuzima bwawe. Uvuka mu bana bangahe? Byagenze gute? Mu bana batatu. Na mama wa kane. Naho papa wawe? Papa aragahera ikuzimu. Papa aragahera ikuzimu ntawe nzi. Papa aragahera ikuzimu? Ntawe nzi. Kandi sinumva ari byo. Papa ngaragahera ikuzimu? Ibyo mvuze ndakomeje. Mu rugo umwana wa kangahe? Umwana wa kangahe? Ndi uwa mbere. Mu bana bangahe? Babiri. Uri umwana wa mbere mu bana babiri. Abo muvukana bariga? Abo muvukana bariga? Abantu babagiriye akamaro, bapfuye imbabazi bariga. Wari umwe mu rugo umwana wa mbere cyangwa se umwana wa mbere mu bana batatu, ubuzima bwawe byagenze gute sasa kugira ngo uvuke usange nta papa wawe uzi? Na papa wanje nzi. Nandere namenya naravutse nisanga ku isi. Uravutse wisanga ku isi? None se abo bana babiri bandi muvukana nabavuka kuri mama wawe? Nabavuka kuri mama wawe? Oya. Na mama yagiye arahaha. Nabo mama iraje? Nabo mama yagira haha? Ngo twikomereze. Uti nabo mama yagiye arahaha. Ngo ubuzima bwawe rero, mama wawe ni ikihe kibazo afite ko cyatabahahira ngo abasubire mu ishuri? Manje ni ikihe kibazo afite?
afite ikibazo cyo mu mutwe. Okay, wambwiye ngo urashonje, reka tugane turi kurya. Noneho ngurira ibiryo tugane turi kurya. Sawa. Iri alright, ngiye kukugurira ibyo kurya, nibe ibiryo utarya. Nibe ibiryo utarya. Byose ndabiryaga. Byose urabiryaga, si indya byose. Ikintu kirya byose ni indya byose. Ibyo byose urabirya. None sinitwa Kagurube se? Witwa? Kagurube. Aho ni Kagurube ryavuye kuki? Kagurube ryavuye kuki? Manseri bamaga ibibiswi. Bakumva nka Kagurube, wose ntabwo ubyumva. Okay, twagiye hano. Right. Ngaho rero byoherwa. Mvuze bon appétit ntiwabimenya, komeza urye. Irya nta kibazo. Kaguru. Uti uyu munsi ugeze ndashonje nawe ngugura ibyo kurya. Urumva bimeze ute? Bimeze neza ariko ntabwo ndiye mu rugo baraburara. Mu rugo baraburara? Hari ukuntu wasanga mu rugo byagenze neza. Kubera Imana. Urayizera? Cyangwa wiruka gusenga wa munsi turi kumwe na Meshaki? Musabira kandi gasosi, duha gasosi. None se nkubeshe? Nakubeshe. Ngo nonze mperuka gusenga. Ngo rero uti mariko irya utuje urye tu urye. Ndakurye vuba kuko dufite agahe gatoya. Kuki wahisemo kuyoboka inzira y'imihanda? Kuyoboka inzira y'imihanda? Ncyara nta kintu nabonaga. Ndavuga ati rero kanze ku muhanda. Ande niho nzagira neza. Njaje ndabona ibyo kurya. Mu Gahunga rero kuri asante ya Gahunga abantu bategera imodoka biba bimeze gute? Bimeze gute? Mfuye imbabazi amagijana. Nkajya kugura imbada. Gosu ugwa amafaranga yose ujya kugura imbada cyangwa hari uburyo wizigamiramo? Urya nizigamiramo? Gusikira gasosi cyangwa urakama? Ndakanya konyine. Urakama konyine? Okay. Murakoze. Hano mbibutse ko twicaye kuri Lipia Restaurant, ni restaurant iri rwagati mu mujyi hafi na ADPR. Tukaba ariho turi kurangiye na Kagurube. Kaguru? Ibiryo bimeze gutya. Mu Kigande babyita? Mu Kigande. Mu Kigande? Senze n'inzirejayo. Emere ni iki? Emere? Mere no gutabara Yesu bigera. Wese gutangiye kurisha ikiyiko n'intoki? Wasanga bitangiye kunjabuka. Urahitamo kurisha iki? Nakarabye intoki. Ntabwo wakarabye intoki? Niba ushaka gukora ukarisha intoki? Kanijya guca. Uravutse usanze mu rugo uri umwana wa mbere, kuki utahamye mu rugo ngo ukorere barumuna bawe babashe kubaho? Bakorere? Bakorere zuba nakora? Wabona n'aba uvomera amazi? Bavugaga ngo umwana ngo nta ntuza ngo nta kuja ku ishuri ngo nta gukoresha umwana. None se ntabwo wigeze ugera no mu wa mbere na rimwe? Mu wa mbere? Mu wa mbere nanagezeyo. Ni ukuvuga ngo nta A uzi? Ikintu nzi mu Rwanda ni rimwe gusa. Ushaka kuryandika? Ko bishobora nabishobora. Wakuba mwandika ijambo Rwanda? Nabishobora. Amazina yawe? Amazina yanjye ni Nsabimana Jada Muru Kagurube. Uri kubyumva gute kuri gusangira na Gugu? Gugu? Cyane kugucura. Wavuga ngo ikize? Ndi kugucura. Heko bijyaho njye gushaka ibyanjye. Ibijyo ni bisangiwe. Ariko ntujana cyane. Ndikubona uko hera kutuboga. Nako ngo tuturye. Nase ubwo bajya bagutumira ku byo bajya mu bukwe? Kuntumira? Kuja gutwerera. Kujya gutwerera gute ariko agasosi gasukiwe kugira ngo ifiriti itore. Karekera. Gutya? Ndekeraho nyine. Keneye nako guhuta. Kaguru utambeshye. Ni cyo kintu kizakwiye ku muhanda mu myaka wamaze? Cyiza? Ni ukubera ndo nkanda nkajana n'abo mu rugo. Ntabwo wari wiba? Kwiba? Mbaye nibaga mba nkiriho. Wowe urabaye iki? Aba barankwise baranyishe.
none se nta na rimwe bari bakora umukwabo wa polisi bakaba bagufunga? Umukwabo barawukoraga kubera Imana ikawundenda. Cyangwa bo ntibajya bagufata kubera ko bakuzi? Hari mu santere utamuka buri munsi bakubona? Kumenya si n'ubutumbi. Usijya mu butumbi kurikoresha cyane ni ubutumbi? Nawe uri kubyumva. Ni iki? Baba bakuzi nta nshuti wo ku murenge. Nta nshuti yo ku murenge? Ubwiye kuba nta nshuti y'abapolisi? Hari uko utabyumva. Kaguru kurya nk'umuntu wari wariye. Umuntu wari bigaragara ko ushonje. Yuko iki gihaza kiri ku ntege hano. Igihaza kirimo kiraguteganya? Tukirambike hano. Ngo mbwira rero, barumuna bawe bombi biga mu wa kangahe, bimeze gute? Umwe ni agahinja. Gafite imyaka ingahe? Gafite nk'imyaka 3. Undi we yigaga mu wa 2. Kugira ngo inkuru y'uyu mwana ize gusobanuka neza abantu munabyumve neza, nuko ngo yaravutse papa umubyara ntaga muzi, ariko abandi bana babiri bavukana bavuka kuri mama we ngirango. Kandi mama we ntigeze ashaka abandi bagabo, bivuze ngo ni abana yaba yarabyariye mu rugo. Nibura si ugenzuye usanga ari iki cyatumye mama wawe na papa we batandukana, ku byo batakwitayeho? Yitayeho ni ukubera mama yarwaye amaso agira n'ikibazo cyo mu mutwe. Ni ukubera mama yarwaye amaso agira n'ikibazo cyo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo amaso ya mama wawe ntabwo abona? Amaranye igihe kingana iki ikibazo cyo mu mutwe? Akimaranye igihe kingana iki? Yabitangiye ari umukobwa. Yabitangiye ari umukobwa? None na papa wawe ntibigeze bashakana nk'umugore n'umugabo? Yo, no kwihangana. Mama wavuka he? Mama wavuka gana? Avuka muri Kanyamusengo. Kanyamusengo ni he? Ku rukiko. Kambitiye kuri ADPR aho ngaho waba ungezeho. Urahambasa? Ko nawe wapfa ko wansanga? Kugira uhambona? Ni impanuka. Uhaba ryari? Mpabaga ntashe. Kwambaga nivire mu gahunga sinone. Nisi ko mperuka naraguhaye utwenda tuzima wadushize? Wenda tuzima utuhe agapira kanje karihera. Ngenda byose byaguriyeho kubera amabati bayapfumuyemo. Musa amabati bayapfumuye gute? Sindaka. Nako karashaje. Nawe ntiworoshe kuba washyizemo ibyuma? Ibyuma nabitoraguye. Ariko ubutaha ntabwo nzongera kukwakira nutajya ugira isuku. Ukwiye kujya utumesa ukanakaraba, kujya nibura nubwo waba uri ku muhanda uraba ufite isuku. Wabonye ukuntu wari umeze? Ngiye kukugurira isabuni ngo wenda tikigusubiza mu rugo, ubundi nzazanye kugushaka mu rugo cyangwa ngo utumeho wongere ugaruke hehe hano mu mujyi. Tugushakire n'utwenda twiza ku buryo kuzabugaragara neza uri smart. N'abantu badukurikiye babagira neza, wenda bakuremera. Maze kumva ko mama wafite ikibazo bakaba tuzagusura mu rugo tukareba koko ibintu tubwira ari ukuri. Cyangwa uratubeshya? Umubesha ukubesha akagwa mu nzira. Ngo se umaze kubitubwira ukagwamo? Agwamo? Nyine Imana yabiguhanye. Kubera waba wabesha. Imana yabiguhanye wowe. Ariko ntikaguhane. Umwana ukosheje ni ukumuhana. Ngo urya neza sari kurya n'iminwa utayanduza. Ariko ukwiye guha mama urugo ugafatanya na mama wawe. None se mama wawe ntaba yagiye mu kandi kazi ko kubashakira no kubahahira? Ndi kazi kahe? Ntako. Niki wumva uzakora mu gihe kizaza numara gukura? Iki numva nzakora nimara gukura? Nzahera ku bunyobwa aribwo manze gucuruza n'amagi. Nzahera ku bunyobwa n'amagi aribyo ndi gucuruza. Ubucururize hehe? Mu gahunga. Nuko
nuko ngenda ndabutambuza mbona amafaranga ncuruza akabutike. Nusubiza urashobora kubara amafaranga no kujya kurangura kutazi gusoma no kwandika. Ariko wambwira umuntu wibesha ku mafaranga fa kuba ataraye u Rwanda. Kereka ataraye u Rwanda. Ubu wajya kurangura ibintu byuzuye boutique tu. Ingana gutya ako naje kurangura. None se kukiwa kubera kutatangiye gucuruza? Nakoze ibintu ntarangura. Ibintu byemvanze mu buveni n'ubwicumi. Nuko ni wacuruza itabi bombo niki. Tugana ku musozo wenda kugira ngo ukomeze urye unaryoherwe. Ni cyo kintu kigushimishije kuri uyu munsi? Ikintu kinshimishije yambonye bukeye nshimaga Imana. Wabona burije? Nabo bashima Imana. Cyako. Kaguru. Ngwibonye bukeye ushima Imana wabona bwije. Ngenda kwaje uyu munsi niki kigushimishije? Ikintu kinshimishije nuko nahuye nawe wangiriye neza. Ariko hari ikibazo nshaka kukubaza. Witwa nde? Ni gute nahura n'umuntu nshira ebyiri zose ntazi izina rye? Ubwo wahamagaraga ngo iki? Nahamagaraga ngo umugabo. None njye ndi umujene. Ntabwo ndagira. Nitwa Mr. Jean Gugu. Jean Gugu. Gugu urandirembera kanu uri Gugu. Urakazi? Urakazi? Baravuga ngo numa karitse ku nkombe y'icari kimwe umutumwe gatera amagi atanu mu cyari kimwe. Niba ari nke ntubaze ntayo uzi kamaro urwo kurya. kandi uyu munsi ugiye gusubira ku muhanda wongera ngo urashonje. Ndashonje. None nimugoroba ndarya amabuye. Amagoroba usumbuye amabuye bwije. Nasundi bwije uhanyera ku kwezi. ubu urongera kurya? Ntarya. Kaguru ubu ugiye gusubira ku muhanda wongera ubwire wese ngo ndashonje? Nimara kubona amafaranga ndaje kugura ibijumba njanira mu rugo. Amafaranga urabona yakuye hehe? Twayongeye kubara yo gukaraba ukiyogoshesha ubundi nyine ninjye mugahunga akagira undabira. Wenda nkagira ute nkaguraho nk'ibijumba. Ariko nk'ubu ngiye kukubaza ikibazo. Nk'ubu ko nguriye ibi biryo ngura n'ikiro cy'ibijumba kari 5 ngira ngo ubu nkajana nko no mu rugo. Ntabwo ndakugurira kimwe. Mu rugo muri bangahe? Mu rugo muri bangahe? Turi batatu ntanabikubwiye. Ntabwo ndakugurira kimwe. Anshuti bakunze mukuri kuri ILC Rwanda TV ni Mr. Jean Gugu ILC Rwanda TV. Nababwiye yuko tugiye kugira gucya twatwaranya n'abana ku muhanda kandi ntago ari ubwa mbere. Hari abaje ku muhanda witwa Sumanyire yavuye ku muhanda, uwitwa Rajabu yavuye ku muhanda. Ni babiri bamaze kubona urugo rwo kubamo ndetse basubiye no ku ishuri. Umwiga mu Islamu undi yiga na James yavuye ku muhanda ni batatu. Undi aba hano mu Mwibereshi ya gatandatu nawe yiga hano kuri Ezire cyangwa se kuri Ecole Islamique y'Abayisilamu ya Musanze. Kagurube nawe rero muri kumubona amazina yombe uretse Kagurube na yaye. Uretse Kagurube? Urahaze? Ndahaze? Nabijya n'intabijya ngo mbimare. Niko ndimbwa. Bakuzanira ibindi? Asukana. Asukana. Wabimara? Fete bijyaga bitatu. N'ibyuzura. Ikigega cya mbere? Ikigega cya mbere? Ikigega cya mbere ni icyo kurya. Cya kabiri? Cya kabiri ni icyo kunywa fanta. Cya gatatu? Cya gatatu ni icyo kunyweramo amazi ariko. Warumbajije ngo nitwa nde?
ngiye kukubwira yuko ibiryo binyitambitse. Nitwa Nsabimana Jean d'Amour Kaguru. Umwana w'iburera. Ako kantu mvuze niko. Wishima ryari ubabara ryari? Nishima ryari? Nishima ko nabyutse. Nkongera nkababazwa nuko inzara iri kundya. N'ubu urababaye? Abo nambabaye. Ndareye ikimbabaje nica mu rugo. Okay. Inzozi zawe nyuma yo kuba waba umucuruzi, izindi nzozi nizo kuzabiki? Inzozi ni iz'abato n'iz'ibiki. Wahoze umbwira ngo uzashaka guhura na Bijo bishya. Kora akantu ke kamwe turebe. Bijo si ubu. Ni iki? Ntabwo Jamuza na Kagame. Inde? Kagame. Wese urumva wifuza kuba umukuru w'igihugu? Tugabura tukanarebana. Nuko ukabigenza ute? Umubaza ibibazo bibiri. Icya mbere namubaza nti nkabandi mubahaga amafaranga mukabaha n'akazi ko gukora nje uzamukaye. Nose wagwa amafaranga miliyoni 100 wazimaze iki wowe? Miliyoni 100? Miliyoni 100 nashinga butike ngaho no mu rugo tukagira inzu nziza. Ikibazo cya kabiri wamubaza? Icya kabiri namubaza namubwira nti njyana ku ishuri. Ako se undi kutagiye ku ishuri kare kode wabuze undi kujyana ku ishuri? Ahubwo avuga ko wari wabyibagiwe. Kutari wambimbaje. Aha tubyire. Ku ishuri mburaga ubushobozi. Bijo bijawe rero kubera ko washatse gukina nka Bijo bija? Shabija? Bija bagare ko vuga ngo aca bwana duteremewe hone wandanza amafi. Ngari ko mwa ngo mutona mu ikibuno ni gagure turagawese. Ko cadyenje nk'umusarane gutunge. Nese kudafite smartphone ibyo bintu bikura? Smartphone? Telefone. Ndumvaga aho bari kuzireba. Ubu nanyura nk'ahantu bari kuyireba. Ndengaje kurungurukayo. Ubu ugiye gutaha n'iki? Gutaha n'iki? Gutaha n'imodoka. Urayikura he? Ndayikura he? Ngo kuribagiza ibyo wavuze bwose wavuze ko urantegera. Ngenda kwa amafaranga iyo bategera urahazi. Hari icyo wumva tutavuze ngo dusoze ikiganiro? Cyo numva tutavuze ntacyo. Kaguru tugushimire cyane wakoze kandi twizeye ko ejo uraburi smart wakarabye ukwiye kujya ukaraba buri munsi ukamesa. Nkamesa. Nkwemereye utwenda tuza kudufata kuwa mbere. No ku cyumweru mu gitondo uri smart wakarabye usa neza. Twumvikanye ibintu bingahe? 2 3. Icya mbere nuko kuyogoshesha. Icya kabiri uzangurira imyenda. Icya gatatu kuzana karate. Nibyo ufite ukabimesa. Ikintu kita kuri mama wawe ko afite ikibazo cy'uburwayi. None nzamwita umaze kuvoma umaze kumushakira udukwi gutyo. None kuvuga ngo nzamwita bamaze kuvoma kaya abaturage badutuzi. Ubona ikiba kimubabaje ni inzara bafite. Ibindi byose no gutabe mubabwira. Tugushimire cyane wakoze kubana natwe. Kora subscribe, like, share na comment. Ibiganiro byacu n'amakuru nakagaruka kuri Iris Rwanda. Iminsi mike turabahereza filime ndetse twatanye ufatanya gushya na Tagme TV. Jyaho wandikemo Tagme TV ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo iyi channel cyashya ikomeze kubashimisha no kubahereza ibintu byiza. Talent go with me.